pero xa fai tempo atrás. Vai por vos. Se te cuento fastidio, sacar as horas. Digo, están a casa vacía dentro da iglesia y atrapados nun abismo sen solución. Resistencia, soportar tantos sustos como clases de violencia por ser mujer. Chegou a democracia, a igualdade nos papéis, camiñamos a desgraza amparada pola lei dun sistema patriarcal que non se ve. Despois de tanto tempo afogando cada día, se chegou o seu momento, comeza a nova partida con fortes e lamento, xa sai o sol.